Winnie Madikizela Mandela, umugore wa nyakwigendera Nelson Mandela, wabaye perezida wa Afurika y'Epfo nka perezida wa mbere w'umwirabura, yitabye Imana nyuma y'uburwayi yari amaranye igihe bwagiye butuma ashyirwa mu bitaro inshuro nyinshi kuva uyu mwaka watangira. Iyi ngiyi ni YouTube channel Bwiza TV. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku ya 2 Mata umwaka wa 2018, aho umuvugizi w'umuryango we Victor Damili yavuze ko uyu mukecuru yashizemo umwuka aho yararwariye mu bitaro bya Milk Park biri mu mujyi wa Johannesburg, aho yapfuye akikijwe n'umuryango we ndetse n'inshuti ze. Aho yagize ati, tubabajwe no kubamenyesha ko Madamu Winnie Madikizela Mandela yitabye Imana mu bitaro bya Milk Park biherereye Johannesburg kuri uyu wa mbere tariki ya 2 Mata. Winnie yitabye Imana ku myaka ya 81, yahuye bwa mbere na Nelson Mandela ubwo yari afite imyaka 22 y'amavuko, bahuriye aho bategeraga imodoka muri Soweto ku mwaka wa 1957. Urukundo rwabo rwahise rutangira ubwo kugeza ubwo barushinze mu mwaka wakurikiyeho. Bamaranye imyaka 38, harimo 27 Mandela yamaze muri gereza. Uyu mugore ari mu baharaniye iherezo ry'ivanguramoko rizwi ku izina rya apartheid, ariko nyuma aza kugenda agaragaraho mu bikorwa bitavuzweho rumwe n'abatari bakeya. Yaje nanone kandi gushinjwa gushyigikira iyicarubozo, harimo nko kwambika mu ijosi amapine ashyushye abantu bakekwaho icyaha cy'ubugambanyi. Ubwo mu mwaka wa 1976 yasabye ko abanyeshuri bo muri Soweto kurwana kugeza ku ndunduro, asaba ko abanyafurika y'Epfo bagomba kwibohoza bafite ibibiriti mu ntoki kugira ngo ababangamira mu bikorwa byo kurwanya apartheid batwikwe ari bazima babambitse amapine mu ijosi. Yaje no guhamwa no gushimuta umuntu akatirwa gufungwa imyaka 6 nyuma y'uruhare yari yagize mu rupfu rw'umusore w'imyaka 14 wabonywe yishwe akaswe umuhogo mu mwaka wa 1991. Yakomeje guhakana ibyo aregwa byose kugeza igifungo cye cyaje kuvunjwamo izahabu. Madikizela Mandela yabaye umugore wa kabiri wa Nelson Mandela nyuma ya Evelyn Mase, bamaranye imyaka 13. Babanye kuva mu mwaka wa 1957 kugeza mu mwaka wa 1996, aho yaje kongera gushyingiranwa na Graça Machel, aho wari umupfakazi wa perezida wa Mozambique. Imana imwakire mu bantu.